Ladan baro nrus pa arpun rungut ki khana school ki blai shim menta hagawar Chantia scholarship examination arja option bala penya daga education subcommittee ga West Chantia Students Union WJSU hakhalai trek no pra arja option bala penlong hakatsan league center hagi light league section kani ga exam galong gumksen jam ban penslori khana ban sotho hagi khoni competitive exam bar ki khana ki bapas kinyo ji rapisa naga union kidan baro arts pa sawarngot nak section 1 gi bla pass class 4 arts pa safongot nak section 2 gi bla pass class 6 but she's pa safongot nak section 3 gi bla pass class 8 naga examination house dem bladam kladon ke cingkiu gi khna ki boni khon menta ke kenti katar khandai person ke West Chantia Students Union lingbau ba Everest langstang ka ai khublai kerpang ki noi kai ba exam ya ki volunteer ka seng ya ki school bil ailat ben pelong ki exam bat benrap ba ke jingi trelang ba ke cingkershan ki paj ba ka war Chantia la ban pelong ki ni exam ko ba job ya ka ba result en ben bana khatnyau trek no pra arja option haka por sau steng janmin la pentip ba program sam khusnam kan long ka arfo artrek no pra arja option hariwar Chantia Church of God Secondary School haka ba ni dan lang du ba lakmen rumboi MLA ka amlarem bat menteri ketenat education ke sarkar jilla ni penpau ya ka tisongo ka khra yo ble nombo nom thau haka ba menta ka singi khalatri kusumba arja option ni la poi shaka jingjab bayade bat ka second volunteer scholarship examination arja option dan ba ka jingkershan ki non kai be tijungi ki badon hapo jone ka volunteer ba ijungi te khamta ba ngai kublai ya ki volunteer jangga WJSU kepala Singkia kumdo ba panjat inti ya gane ka scholarship hadu benta kasni nila poi shaka thang ba job ba siswa de kabar plat kinong simenta hakane ka second volunteer scholarship kila totally ki poi hadu ruspa apnrumut kidon lakajang section ka section 1 ki poi hadu si aspa sau parmut section 2 kila poi hadu ka aspa sau playmut haka section 3 part kinong simenta sispa sau mut total borok kalong kinong sibenta hakane ka second volunteer scholarship kalong ndruspa apnrumut te nagaliang ka education subcommittee jangga WJSU ka penapa ba haka khanyau torek mentau banai ngin sebabna ya ke result jang kanega second volunteer scholarship examination acara usan te kebasopan ni penapa ba ya ka scholarship distribution ceremony anpulong haka apartri gusumbar hangte hariwa Chantia Chawga School lajiplen amren te hakane kasingi kibalman simenta ibakong san ide local manajungi ide star lakman romboy ibalong ro education minister jangga sarkar jungi te nagaliang kaseng ni kerpat ni kipaiba nong sinang jangga wa Chantia bat kin singawa nado ki nong ida bi jungi nado ki romba sinong nado ki club ki president secretary club bat kiwe pat ki kedun semhalang nane kiwe pat ki action ki bodon hapo jong kane ka kawasi jadi ni wer ni kwat sohai ki bapin wan ha kane ka scholarship distribution jongi kenang bakalong ka isong kun bat kalong ka job bat ka basiswa ni so tu ka hada kejing penjat jongi habai dai bat kane ka scholarship ni nang ka sen ni don kata ka thom kumno ban kentiu kendia de nagalang juga sen kenang ba ki kun samla jongi kinjo ya kata galat kalti bang sendor ya kata galawai ki jongi hoi nitip ke jingnang ka start karat thong ya ke jingdup ke jingkerdo hoi nitip ke jingnang ka start kawan ra ya ka imlang salang ka babha ka bamiat ke jingnang ka start ka sendor ya ka longying longsem hamangla ubreu dan ni nagalang ka sen ni kentu ni kerpat iki paiba masusnang jong ka war Chantia borak kowe ba singawa wan ban kersan ini ban amisim habade bat kene ka scholarship distribution ceremony ajar urusan kum kata kadak kejing amisim ini bang ginaba syu ban tre ban sekri ya ka imlang salang po pada ngathan ko Chantia hi borak kowe Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.